Bang nyile pok odor. Ngantang tua milu nyile. Ada senak lo di Arab kita tak kagaknya kan bisa objek nak kita. Itu berjalan sini, agol sini. Cang Jaya Prano. Bener. Jen Cang Jaya Prano, nyaya cara pate saung galang. One kehilangan dompet tiang nek kasih nanggah memaling. Makin puniki ada. Lo caplang, lo ratna, apa gue najan? Iba penuh dah dene kang aku kapen nyama beraya. Yen bacakan sorohan biu kayu kadanan biu muani dah. Metimpo, metajo, ada nak ngabang rayunan. Karajak antuk ide sang Prabu dan Jongrang Wesi. Nenten Kemudian yang jaga, larapan ide beli. Umirip pamanang sah. Apaan gelah heling tekining kumargin gelah ane suboliwa. Yang linknya dengan yang apa ini? Kantinu nenang meme neng ale bapo ada kal ketakuan aku. Ada. Nah, mumpung bapo sida nunutur bang do engalan tengahnya nyakan konden berakat memunyi kan uling semangat. Kalau nesida ban bapo nyautin petakon lo ke apa kertakon. Kene po. Dibi bapak sih nunen tiang ngatur orang ayam di dunia pura desa. Oh nak mula biodalan manapo. Tuh subuh. Tadi ada timpal tiangnya metakun kapan uko dan tiangnya. Lo ratno. Lo nawang apa mirip Banten itu lo. Ketuang tiang lo. Ini. Tiang sing nawang. Jatene yen sekenang bapo petakon timpal leken lo. Sing teken lo petakone nak walu yo mapet. Nyug-yugin kena bapo bene bapo dadi pedesa ini. Nah kalau kuang lebih ban bapo nuturang ne tuturang bapo ken loh jak makedadua. Nak mulo sing bekal ban bapo tugane maro bapo lekado. Ban bapo nunasang metakon kini dodane ni wikane nawang nak kuang lebih kini dijokan liwat ban bapo nuturang nyen wikan nyen nawang to bentunas ne madan Banten artin munyi Banten ne malu be patuh kenua Banten wantan tuh ken wantun ne madan kita ne madan mewantun mewali patuh mebalik artin ne Mebalik artin Bantennya mebalik. Adik kita. apa kerana Banten ne artin ne mebalik patuh ken mewali. Wireh amerta paicani dosang yang widi ne tande ngangon isin Banten widi ne mapaica jani balik kang aturang kini tau pinako daging loh bapa angayu bagya matur suksema ken pekarden sang yang widi hidup idewek di meraca padau icen ido amerta pangada sop ngawanang hidup Banten wali ne kaping 2 artine wakil kita cara raos jani awana ni ngetang aturang sembah pangebakti kemerajaan ke pura ke peryangan do payas ken gede abang ibu Banten do pina ke wakil ritat kalau bener tangkil keni do sang yang widi pangado baktiang ne kaping 3 wali balikin bapa wo patuhken bo Bali ne gumi pelaka dan lo kawanan gumi Bali sing siap-siap kena Banten aku dang puro merajaan parayangan tayang dinata ke ngemonas lemang liwon tayang kesong mah kena Banten ingat galungan tayang sepit semprong jalikan pelakat talanan kena Banten lo dumada widi suwejo wireh irago jak mekecang serta eling tekeni dosang yang widi nah jadi ini perlu tawang lanturang bapu bendiknya pangdo ngawak-awak apa nih dadi tandeng ngangon Banten Saja pi pasang tiang beler. Pasang tiang awak. yen pete apa ada telung pahan telung bago so ne mewit uli taluh
Uyaden ane lekaduli talu ke luwire apa? Talu siap, talu bebek, talu angso, kayang bebek siap angso dadi angon bantang. Dua ne muwit uli sarun tik-tikan. Kau rako masih uli tik-tikan. Punyan padi ngelakadang bas. Dadi penak, dadi tumpang, dadi ketipak. Ne kaping telu boburon batis pat apa luwire. Ne jenik kucit, ne gede celeng, sampi, kebo, kayang kuluk dadi angon bantan. Kuluk tadi yang Ye, nak macaru kaden ngalih kuluk banggung kam. Dawidi atur ina ketau. menyen ada. Buto kalau bang lapan. Oke. Banyak dak bumi awan anado menek turun, done menek gede turun ingatang yen sing metemu menek turun sing ado pekarti di bumi. Oh, jadi bawa pendapat ya. Nah, ini ada biu sing dadi angon Banten nih ngatang kan. Ada biu nih sing dari Banten biu apa? Biu kayu sing san dadi angon Banten di olah. Kone nak kengke nih. Masa biu kayu sing dari angon Banten? Diingat yang yen ada nanan yang suci ngalih biu kayu kok. Yen bacakan sorokan biu kayu kadanan biu muani dadi angon daging suci. Babo taen keceluan kepekan. Ada wok-wokan barak-barak masawang soklat Dewa Ratu yang jegek gobang bakat beli jisiu ada pina bungkul Yang mal gitu Pak. nyenang tawang tumen semua apa lah dan agak kesuwonge anggut nih kelas izin mabokat dia apal kayu orang Oh, bangkok. coba Bang Santo jadi nak berdua ada apel kayu, biu kayu, duren kayu, nih keco sing dadi angon aturan pang salah. Nah, Wih, yang suba tengahi bumi sisan udah kliwon pagarosi maro biu nasak nu abo kepekan yang ngalang nah pasien tukang bapak melipatan gagapin mako gen kango nyenan uang pasti kena beli apa ingat nah sesubuh metaki dagangan mencelap ke paon pada malu yang mesti mencelap ke paon. Oh gidat jalikan jit payuk tadi grafik wapin mengojak bukan kedua Adi budok ini yang budok payas penjegek luas kebekan. dagangnya karadap apa dagangan nih Dagang ini ada. yang sumber dagangan nih ibu nak bocok nak si gubung ujang sangatang ditangarin bapak kini joh pekene analik mentas di bengangnya maru bener tekan jalannya ada truno nang jakodat tepuk ini bener menggotan yun biu lo napi adol tiang adol pisang ajom bulo ngiring driki melariang mudiang dodo maya dudukan pada kepekan ampunan di tengah margo nak rame driki wenten kubu sum driki mererian Kubu ni ayah. ya tuwo nang dagangan nih awake gerenyem dakodat soa menunggu barang lebat kulit Yang dah je bapak sang saya yang. Aduh jani nak gitu. sing yo sang saya sing ado jelek ko nak tangar bapak sing jejah nak jegek oban panak bapak bapak ngelah sekahe nyen tune nang aju Nah apa nyanang sing bapak. legal dah mun sing payu dagangane do meklo jakti kotang begini awak kene Kaden tongos tuntungin ukir mega kemar tu awinan nah jadi pang pasti keben wala ada nak lewat jalan ya takor nyenawang
Melarapan pas wecan kawi ada nak legeng nguning ayang atur mirip DJ tongos gunung Mega Kemar. Ireng sambil memargi taken-takena. Ini payah lah. Nindeng diwang di tiang mana? Sane ke bawah gunung puniko wadah matur kamu pisan. Indah dos nasi tiang palungo cokor dewa sampunan. Sampunan ngungsi tundungan ukir Mega Kemar puniko. Jantan palungo cokor dewa pacang sedor. Aku ya. Pang nawang nah. Ien raosang paunukan hidup mati ulit hidup penekane. Ien sebab panemaya gelah lakar ngemasin pati sangkaning tan suwe je kawine di purisan melingih. Sing nyanang sejojo jagat ngungsi ukir Mega Kemar. Ien sebab panemaya mekrangkeng besi megedong batu tan nurung lakar ngemasin. Jadi pangsi yang ngalem neklo, mengaleng Ireng. iring. Wasin, Asapun api. Adi soleh. Api laksen cokor ini. Kemudian tadi ada dokar sing si jarana. Ton dokar wastangi. Apa toh? Dokar dan misi jaran niku rombongan niku. Rombongan apa orang rombong kan rombongan. Rombongan dagang ese. Weh, cara negara mai apa? Dagang es gitu nak. Wah, negara tan ya negara es. Ya negara ngasem peleleng ese. Yang gianyar es. Weh, nai wasin dong. Tapi Tunggu dia ada penara ancok-ancok. Badah. Nak penarak mesun kan ancok-ancok. saya waktu Itu jemur berjalan saja. Ada tuh durian. Dan Suryaning nih kok. Nak ke pasar nih kok. Wih, nang ngadep sayur-sayuran. Aduh, nang ngadep kangkaung. kangkung. Oh, ngadep taimul. Baik. Ngadep taimun. Nah, tuh dagang taipat. Ngejek sorot tai ini. Weh, tar sedang melah perjalanan lakar ngelewat pekan. Sina liu ada jelemo nama dagang, nama belanja. Jadi angon penyaru. Pembengkel. Sampun nang mewah. Kijang tan kuangan PC ya. Wah, Ngapi jadi tumas. Pipes. Beciko ring pasare patut takena. Katah nama masar saking desa predeso menawi wen tenang kuning. Irikut saya waktu pisan ya ada nama iring margi. Ireng. Neseng dah diajak mengguyuan. Teka bong, Masa sih nyajang-nyajang? bisa ngerti kan nimbal sakit. Hah? Benar, Aduh, jemulan lemes ngelakan aja deh Neo. Masa timpal perot kedo lawan? bakaran sekan masih ngerek-rek, mai masih. Mai cang pele, sing mai masih pele. Ya bawa sekan lekai baju mana Pas Dek, lengkat kena wak sakit kena. dek kedo Cina. Mulai yang aneh-aneh Ci. Yen sen teh bos pesta seni tawang Ci. Maksa kene sing ke dalam timpale demi menampilkan kita yang sportif, demi mendukung pesta seni sakit-sakit yang main tawang Ci. Iya, marah ngerti ya. Iya, Nyai. Maaf. Gusti Ayu ngerti. Oh, Sakit-sakit main ke pesta seni untuk menyukseskan pesta kesenian. kan aden Ci dong. Ci bertawa aja kena Ci. Kenapa? Baru kedo timpale gelam ai keden Ci bapak sengsal yang ngelap pipis. Tahu kan Ci. Mulai dia mau nyiriang lepas. Nah ya buat terus saja yang mulu sing laki. Tanggal sakit-sakit mak kain ini. Ayo kan mata duitan ya Ci dong. Mana aja. Aja ohnya mata duitan Gusti Ayu mata duitan.
Bibi ada pesulung satu supiah duduk kok. Saya mata duitan ada. Bos pipes ada ulang Nah makanya semua mata duitan. Kecuali ini buto saya mata duitan. Wah, ane butuh sing mata Saya duitan. mata duitan. Apa ane butuh sing mata duitan? Ane butuh betaron noto. Wih, Iya do perah. Buto ngenot betara. ada Ini tawaji. model-model. Kenyataan yang berbicara. Ane butuh mula sing butuh duit dia. Sing deman tekan pipes. Betaron noto. Kengker maksudnya. Betara noto kayak ya. Bekaran butuh sing betaron noto. Oh, sing noto keto atin. Noto. Asosiasi pemikiran yang seefisien mungkin. Sujatene nak apa man kau gawe nemana. Macam sila pipes beketimpal yang on gawe gitu kan. Paling ale gawe. Nggih. Dene kene kan. Nggih. Do timpale angon Ayo. gawe. Men apa? Nak donang dek baju ini pak. Ini bahasa dek. Bahasa apa yang dek? Menek terus baju menek. Nak baju to nyenik-nyenik entah. Mungkin kengke cara ngalep. Kene cara. Ajak ngai kesenian. Kesenian? Pesta kesenian Bali, raga ngai kesenian. Kesenian yang lama-lama nek klasik-klasik ane sakral-sakral tuh. Bangsa yang terbenam jadi lantu bangkit. Oto bang kita mungkin. Lamuro ada nang upah aku udah cingale pipis. Nah, do bang kita nake. Kesenian Ini ini. pak ngerti. Kesenian apa yang Kesenian dilestarikan? ane lama-lama, Ah? ane klasik-klasik, ane saklar-saklar. Tuh jani utama tamu di mancanegara, alia mayap. Si ajak ngomong kedek kaplak anda semua. Sing serius munyi nampi munyi jangan. Saya mengerti kan munyin sini. Ane perlu kebudayaan dilestarikan. Apa sih malu? Klasik. Klasik, Ane nomor 2. saklar-saklar. Coba ane sakal kedai kencang. Bungut sini nggak bolong jadi itu. Ngomongnya besen kampencang pemesannya sakral. Saklar tuh yang lampu ada saklar. Kebudayaan yang sakral, yang tradisional kita bangkitkan, lestarikan gitu. Pangsin modelnya? anu gitu Terkenal anu lah lah. gitu. Terkenam. Model saya ada pasing kabang, Eh. parwo, gambo, wayang wong, topeng. Badah do Wayang kuno do. kulit. Kuno. Men keke? Ane baru genyek. Lala. Kira cara. Nak Lulus yang tadi mau kan? nang isi Aman lulus yang tadi makanya kan megonyokan.